Kitu la muhimu. Probleme kwa kukute shere hapa. Ni makuta. Porque wao tete filme wako na sufrir. Deja on a préparé makuta ya filme na hauna makuta ya restauration. Ya basani yao kwa privé. Mena unalomba sio naita featuring. Wao wao wanasema ni featuring. Mena ile featuring hawa watakwambia ugaramie binatushinda. Featuring ni ya mzuri, featuring anaomba makuta kisi naongelewa. Nimekuelewa kwetu hapa Kalemi. Ndio tunaelewa mbaya ndio usema ulba wanajibagua. Wale mama wanajiona ni kuelewa kwetu kwa sanaa kisi tuko naibeba. Ndio tukabeba vyote ni vya bure. Unapenda cameraman umsumbue kwanza na njala, basanii wako basumbue na njala, kisha na wale wenyewe utaenda tena nao bakusaidia bure na njala. Misha nao filmage ya mtu nalipa transport yangu kufika kule na shinda na njala pendant 2 jours. Hata mwenyewe. Ndio featuring tena. Ah, sikusema mndai. Eske iko Mwangalie hata. Fika. Unasikia? ndio. Alors, mwile vitu kweli, hakita tuendelesha. Okay. Kwa kweli, featuring ni makuta na kazi yenyewe na filme kwanza ni makuta. Ndio. Mfoto tile mwakili upendo huko, haina usema upendo una hapo upendo huko. Tatizo kisi tuko na traduire. Ndio kwa iko inaonekana mbaya. Ndio. Vraiment tunashukuru sana.